Yes, amahoro rero y'Imana nakomeze kubana namwe aho muri hose, yaba ari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Dukomeje rero kubashimira urukundo rwinshi ndetse n'ubufatanye mukomeje rero kutugaragariza mutwereka ko mudukunda. Yes, tudatinze rero uyu ni wa mwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha, aho rero ngiye kubabwira ko M23 yigaruriye rero ikibuga cy'indege cya Kavumu. Muri aya makuru rero kandi ndaza kubabwira ko M23 nanone kandi yafashe umujyi wa Goma itarwanye. Nanone kandi muri aya makuru ndaza kubabwira ko M23 nanone yongeye gusaba leta ya Kongo kwemera rero ibiganiro. Ni mu gihe rero nanone mu makuru yacu turi buze kugaruka ku Burundi, aho rero hakozwe umukwabo wo gufata abanyarwanda ndetse rero n'abanyamurenge. Yes, tudatinze rero nshuti zacu zakadasohoka, nshuti bakunzi b'Umutsindo TV, ni munyemere rero amakuru yacu dite tuyatangira tuyahere kuri inkuru ivuga ko M23 yigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavumu. Yes, umutwe rero wa M23 kuri uyu wa gatanu tariki ya 14 Gashyantare rero watangaje ko wigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavumu rero giherereye i Bukavu mu ntara rero ya Kivu y'Amajyepfo. Umutwe rero wa M23 wemeje rero ayo makuru biciye mu muvugizi wayo mu bya politike Lawrence Kanyuka. Yes, yanditse ku rubuga rwe rero rwa X ati nkuko rero twakunze rero kubishimangira, twakemuye rero ikibazo tugisanze rero aho gituruka. Ikibuga rero cy'indege cya Kavumu rero cyari giteje ikibazo ku baturage rero bo mu duce twabohoye. Kuva rero ubu Kavumu no mu nkengero zaho zirimo n'ikibuga cy'indege hari rero mu maboko ya M23. Umuriro 23 yigaruriye iki kibuga rero nyuma yo kwikirukanamo ibihumbi by'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse rero n'iz'u Burundi zari zikirinze. Amakuru rero akavuga ko nta mirwano ikomeye yigeze rero ibera kuri iki kibuga, ngo kuko rero ingabo zari zikirinze zakwiye rero imishwaro nyuma yo kumva rero ko M23 rero yari mu nzira ijya kugifata. Iki kibuga rero cyari ingenzi cyane muri iriya ntambara kuko ingabo za leta zakifashishaga rero mu kugaba ibitero by'indege mu duce rero dutuwe cyane n'abaturage ndetse rero no ku birindiro bya M23. Ko ryayo rero rikurikira uduce twa Kabamba na Katana rero turi mu birometero bike uvuye aho. Yes, tudatinze rero nshuti zacu zakadasohoka, reka tubabwire ko M23 rero yafashe umujyi wa Bukavu itarwanye. Umutwe rero wa M23 rero kuri uyu wa gatanu yigaruriye umujyi wa Bukavu mu ntambara rero ya Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kuyirukanamo ihuriro ry'ingabo rero za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta mirwano rero ibayeho. Yes, byari nyuma rero yo kwigarura uduce turimo Kabamba, Katana rero ndetse na Kavumu n'ikibuga rero cy'indege kiyibarizwamo nkuko rero twari tumaze kubibabwira. Yes, amashusho rero yafashwe na bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Bukavu yerekana inyeshyamba zayo mu 23 ziri rero kuri komine bagira rero. Gusa amakuru akabavuga ko mu masaha rero ari imbere aribwo zinjiramo rero ku mugaragaro. Amakuru rero akabavuga ko ingabo za M23 zageze muri uyu mujyi, ahuriro rero ry'ingabo za leta FARDC ndetse rero nizirimo Wazalendo n'ingabo z'u Burundi zamaze rero guhungira ku mupaka wa Kongo ndetse rero n'u Burundi. Ikinyamakuru rero Jeune Afrique kandi kuri uyu wa gatanu cyanditse ko rero guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo kwa kane rero yahunze uyu mujyi ndetse rero amakuru akabavuga ko kuri ubu rero nta muyobozi n'umwe wo ku ruhande rero rwa leta ukiwubarizwamo. Bukavu kandi yafashwe mu gihe Perezida Félix Antoine Tshisekedi ari rero imnice mu Budage, aho rero yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku mutekano. N'inama rero yasabiyemo mu mahanga gufata rero inshingano zayo ku Rwanda rero ashinja kuba ari rwo rwateye rero igihugu cye. Ifatwa rero rya Bukavu kandi rije nyuma y'ibyumweru bitatu M23 rero ifashe umujyi wa Goma.
Yes, tudatinze rero M23 rero nanone yagaragaje impano FARDC rero yongeye kuyiha i Bukavu nkuko rero twari tumaze kubibabwira abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu bidasubirwaho rero kuri iki cyumweru aho kuri ubu ngubu aribo bari rero kurinda umupaka wa Kongo uhuza u Rwanda na Repubulika rero iharanira demokarasi ya Kongo. Yes, kuri iki cyumweru rero tariki ya 16 Gashyantare 2025 mu girero wa Bukavu kandi abasirikare ba guverinoma ya Kongo rero bataye ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo rero intwaro ndetse n'imyambaro rero FARDC irimo n'amakoti akingira rero amasasu azwi nka bulletproof vests mu Cyongereza. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka ni munyemerere kandi mu nkundira amakuru yacu rero tuhite tuyakomereza kuri iyi nkuru ivuga ko M23 yongeye gusaba leta ya Kongo kwemera rero ibiganiro. Ihuriro rero rya AFC ndetse na M23 ku cyumweru tariki ya 16 Gashyantare 2025 ryasabye rero guverinoma iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi kwemera rero ibiganiro nyuma yaho rero ritangaje ko ryafashe rero umujyi wa Bukavu uri mu ntara rero ya Kivu y'Epfo. Yes, mu itangazo rero AFC na M23 yasohoye ivuga ko yafashe rero Bukavu ngo rero igarure umutekano kandi ifashe abaturage, isaba rero kandi ingabo za leta nabo bafatanya rero kuva mu mujyi nyuma rero yo kwica abaturage no gukora rero ibikorwa bibahutaza. AFC rero na M23 yagize iti AFC M23 rero iramenyesha umuryango mpuzamahanga ko kubera rero ikibazo cy'umutekano muke kwica rero abaturage ndetse rero no gusahura ibikorwa na FARDC ingabo z'u Burundi na FDLR nabo rero bafatanya, yiyemeje rero gufata abaturage kuva rero mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Igisirikare rero cyacu kiri kugerageza rero kugarura rero umutekano w'abaturage n'ibyabo. Yes, yakomeje rero igira iti turongera rero guhamagarira ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kinshasa rero ngo rero haganirwe impamvu muzi rero ikibazo ngo amahoro rero yongere agaruke mu gihugu cyacu. Yes, ku munsi rero w'ejo mu girero wa Bukavu hiriwe humvikana amasasu y'imbunda ziremereye hafi rero y'umupaka uhuza u Rwanda na Kongo. M23 yafashe Bukavu nyuma rero yo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumo, agace rero ka Karehe na Katana. Umutwe rero wa M23 uvuga ko mu gihe leta ya Kinshasa itakwemera rero ibiganiro bakomeza rero kurwana kugeza igihe bakuyemo rero ubutegetsi bavuga ko rero bwica abaturage by'umwihariko rero abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Rero zacu zakadasohoka nshuti bakunzi b'Umutsindo TV, nago rero twagenda tutabwiye ko u Burundi hakozwe rero umukwabo wo gufata abanyarwanda ndetse rero n'abanyamurenge. Leta rero y'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura ku cyumweru tariki ya 16 Gashyantare 2025 hakozwe rero umukwabo udasanzwe wo guhiga rero bukware uwitwa umunyarwanda ndetse rero n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda baswi rero ku izina ry'abanyamurenge. Ni nyuma rero y'amagambo perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste hamagarira rero imbona nkubona abaturage muri rusange rero kwitegura, avuga ko u Rwanda rero ruri gutegura gutera u Burundi. The New Times rero ivuga ko abafashwe rero burijwe mu modoka ya polisi abajyanwa rero Gihanga na Bubanza bajya rero guhatwa ibibazo. Bafatiwe rero muri Cibitoki Cibitoke na Buterere, uduce rero twiganjemo abavuga ikinyarwanda. Gusa rero ntabwo hatangajwe rero umubare nyirizina w'abatawe muri yombi.
Source Media Burundi ivuga ko kandi hari abagande bane nabo rero batawe muri yombi ahitwa Rumogi, bafatiwe rero muri hoteli. Yes, mu butumwa rero yashyize ku rubuga rwa X, President Ndayishimiye yavuze ko rero u Rwanda ruri rero kugambirira gutera u Burundi, ndetse ko yagiranye rero ibiganiro n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda kuri iyo ngingo rero, bityo u Rwanda ngo rwasubiza rero amerwe mwisaho. Aya magambo kandi yaje akurikira umuvugizi we Gatoni Rosine Grene nenga rero abo yita abaturanyi, muri make rero aba avuga abanyarwanda. Yagize icyo rero avuga ku butumwa bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubutumwa bwe rero bwanenzwe na benshi biganjemo abo mu Burundi, bagaragaza ko rero butarimo ubunyamwuga bijyanye rero n'umwanya ariho, ndetse bamusaba ko rero yabusiba. Ndayishimiye rero usanzwe ari inshuti y'akadasohoka ya Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika rero Iharanira Demokarasi ya Kongo, yanditse rero ubu butumwa nyuma rero yaho M23 ifashe umujyi wa Bukavu wabarizwagamo rero n'ingabo z'u Burundi. Burundi rero buvuga ko bwohereje abasirikare ibihumbi 10 mu burasirazuba rero bwa Kongo. Ubwo rero M23 yafataga umujyi wa Bukavu, ingabo rero z'u Burundi ndetse na Kongo na Wazalendo zarahunze, zisiga rero imbunda, abana rero n'abaturage. Ngayo nguko Ageze inshuti rero bakunzi b'Umutsindo TV, inshuti bakunzi bacu naha dusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe kuri channel y'Umutsindo TV, wakora rero subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, mani barindi, ciao ciao.